Mo kwa baby Adom TV Badwam Jumede so nyame ya Adom akwasiada Mother's Day. Enanu mu nyina mo nkwaso na mo bredo dodo. Na mi hira ma wate hira mu da ma bia wo bia so wonderful na wo ba no nkwa de onkwaso. Ya appreciate mo na edru say ya munim say ye ma me enapaye ma me ayiko. Aboafo bi adaro manti ye ne man mu bi hia chechewo made edida no shonko ne mu ba ko PRESAM CLEANZ Ventures wa ha anopai wormo de wormo product ahodo samna liquid soap nemno sanyo manema nti wormo ha yankasa bebre wormo anka wormo nu asa oba ya mu akwa ba ya mishra mo de mu state anniversary me pa twa aye gusu aye bia na de na mo be so ma me na pa ye dwumade yasene yo mechia ahwefo nyina yehu yeda hu se ensanu adwuma bi yade bi a eboa Ghana man etitu se emabunu no ewo ensanu adwuma eya na eboa bebre na onum se enanso hu hia ese ne aka nyina ndi se enano ewo ensanu adwuma enkola didi enkola da mo beda enuti ne ehu se wo se yede dwumadi se ebabe so enanum ase enuti na nyame adoma memende ebeyai yede dwumadi kakraka we ehhehye so nyame adoma memende aye wo kasoa great lamte meals obo mu rodu so ye training we nyina PRESAM CLEANZ Ventures edwuma ye di ankasa ne se ye kyerɛ nsanu adwuma dwuma ye di a no eti ma be na mo kyerɛ memende aye beche bi se liquid soap shower gel Dettol, floor cleaner, bar soap, ayesem na ye di dware. And ye pastries and so. Ye chese na wo de koko, ebe ye cake. Na mo se koko ye de ye pan. Koko se na wo de koko, ebe ye brodo. Ye chere meat pie, ye chere biscuit. Danu ye nyama ahodo 16. Obi be ka say na nyama 60 we no ye betimi de one day aye ye betimi ya na bo so do na se ye waka se ye be ya liquid soap se ya sa it is ahwefo na hwe ya mo fa ye numbers ne go screen so ye 0559 209 309 0559 209 309 and I say 0246 789695. There's a what person who sees a numa samena ye liquid soap, the edi dware the edi senior brodo cake, you know me a dinner. Se see idea, monye ebimi ya ye pese ahwefo ni hu se enyama we no ye de sima kakra bi de ye it is a mekasa me de one day be cho nyama 30 na menim ni ameka because me be you just 5 minutes per e dey liquid soap it nyama ye hu wa ha nyina ye nyama ye de eye liquid soap one say traditional method na ye nim ne say liquid soap no ubetwi na wo de esi o ma de achi so ansa na aye ready ye nyina so enim say liquid soap for ya doso into obi froze or liquid soap wo se train na me ba wo be ko obi de de ko it kuri nyano yesua ye update product no eti we ya me be ye be package no instantly to hu se me bottles na de wa nya me be package na ahwefo ne hu se wo betimi aye no sese a enu to ye sha se anesa ye chemicals no ye wo base we ne de liquid soap na nkasa ene wo so liquid soap no mu ye du epu ehuro enyema mbe nya demonstration wo pese onya details na meme da we hia me e wo kasoa obo mu road ho enu to ye sha se a wo be fa wo nsuo we demonstration petition na kakra bi just me patwa ba me the way is ye be use me the way can see asem so and so na 2 liters per na ye de base no 200 gram egum na ya nane eno dey take be 5 minutes o he embre ne be konti edi kan na ne dada okay patwa ya ti ase na me hu sai say o the base we e de gu nsuo no ma say 5 minutes ni nyina be na ne nti we na mre ni no ya ye dada nti afi ye be start okay nti base 2 liters na nsuo 2 liters base 200 gram na ya mix nti ewia na ya fa ye thickener na masema ne mu ye du no thickener no ye wo liquid na ye wo powdered ubetime use liquid ne nko a ubetime use powder no so nko a but me ye fa me nu nya na memu aye duye enti no wo de powder ni patwa thickener powder no so di gum nya na obi num o wankasa obetima ye wankasa obetima ye fansa ba kusom so mu na yeah okay to wear powder me patwa powder thickener powder ye wi a
na yamano thickener liquid. Okay. The powder no me for just 1 tablespoon because nyame ye no extra. Na thickener liquid no mama 2 tablespoons. Okay. We are me just 2 liters per. As one try ye be we no. Na abroso ko ye ye be 2. Ti we a na fe yama ye booster na ma ni puahu. Booster no say wa hodo bebre. Over training grounds wa ye be show difference ni nyina. Nti eno no se booster no patwan ye fa ba ko pese ehuro no kuma wo hwe mu director wo so yi me pese be bopo nti ededem a na etimi anane ntem nti wo pese epuahu a na o de kakra account we booster okay booster no ye won powder ye won rice and ye won granules over training grounds na be show difference ni nyina me da we ya kasoa obo mu road ho na zika akra bi so na obetua just 150 Ghana cedis per ye show nyama makomako 60 we nyina na so anyansa no adwuma ni bio ni nyina so ye practicals enti we a we so ye booster liquid booster no say the powder na ye won liquid utimi fa powder ne nko a utimi fa liquid ne nko a enti me fa liquid no so upe run bebra no afa ne mienu because jumedia ne se epu ehuro sa nti wodi gu munya so na wunum wodi gu munyina so na wunum nti wo wi a na wa ma no perfume kakra na ma mu na aye hwama perfume no so ye fa ne bebre fa ne bebre e betinsuo nti ma fa teaspoon ba ko pe say bia wo ye na do to see we dia wo betimi afa ne bebre nti ye wi a won so bu a wo use the same na won sa ho nyina rere because moisturizer nim nti esa o ma ne glycerin kakra na etimi am moisturize na ampa won sa azobe nyina sa ho nya ye white ne hwane say glycerin nim a ne nyina ebe hwane de be kitu ebi ano ye den du kofa kese a wan hwe ye a ebetinsuo hybrid ebetinsuo enti we a na o ma no preservative no e na de guma ense when ye de guma betime si for 18 good months ansa na say eno no kakra bi na wo na wo kono enti afa bibia komo wie na afa na we nu kom enchene eno na e last eno na e la de bi ye sugar we enchene be boost me na me ka me kire wo enchene be boost thickness no eniti enchene so no ye be ma no 3 tablespoons obu ho ma o use ni semna empuahuro o use a empuahuro nyane so mo de nchini kom o se nchini etwahuro o de enchin suo kwasi nyama ehuro ni mma ba bi ni mo pese etu nti no mo fa nchini bebre samna be hwie empuahuro nti no e wo se wo ya o manage enchin no na ama ehuro na timi aba etimi fa 3 tablespoons nti wi na fe ya ma ne color nti enchin dia o de guma de num guso na num a bo se emu be yedu nti color no so color bia wo pe ye water color ye wo oil color and ye food color ye wi soap na na eti wo yo enti won se ne ye enye den nti sa o ti fie sa obu os na one day pe de betimi de hwe nyama we nyina ye be hua ma na abro so fast ye be hua ama no abro so kra ye ne ye kono ye liquid soap na ya ye no simple enti we say no betima package no instantly ehun hia sa wo betwen ansa na ade acheso ma na tu we kwa na eche wo mo product ni nyina no ebu okwa 2 minutes na ye wie ye che brown sugar 2 minutes na ye brown sugar ewie de be cha de brodo no eni te di kan ye brodo no first ye wie a na ya twen ama na tu ayetiko enti nya ye take pe ni aka ni nsuo se ye du nsuo kakra ni aka ni nsuo details be whole ba training grounds wa na ye be chill nyame ya do ma ye Saturday we ya e wo kaswa obo mu road ho na isa nyame ya wo be hu eye PRESAM CLEANZ Ventures eboa patwa no an wa bono PRESAM CLEANZ Ventures eti ye wie obo mu de na on the 18th ye nyina ye Koforidia Betom Teachers Height eye behind the Eje West Lodge ho na ye be no ye wie no so ane ye ko Ashaman Government School ye be so bia nye be bu ane kwan wa na afa so Ghana so ye ntimi nko ba bia ntini e ben wo no na wa join nti on the 25th
Enya ye shemo Ashaman Government School. Ashaman Government School. Enya ma ebobo so nyindara. Eye just 150 Ghana cedis pe na wo betua. Ye nim say arefre wo ho. Eno nti no ye wo pen drive. Ya trotro nyama ne wo nyina ye de nyama nya videos eguso. Eno no opa na wo beto. Okay, eno ye optional. Asunti no pack ma ye na fe. Ye wo package no. Ye nko ahe. Eno bese no so wase enti so as I see any at 5 minutes. 5 minutes and my seminar. 5 minutes liquid soap. Just 5 minutes. And what dear into a package dear my Miss Row. Oh, fear, only pay and a German one a German would be any. We are when our area more crowd on Tonwa. And one on all call him. I say, why do it too far? And so I'm the account in still, that is a castle, sir. It's a deserving last one after you knew for your time and us. I know, Yamea Duma and I can remember that way. 0559 209 309. 0559 209 309 and after 0246 789695 0246 789695 ye train ye nyama no so ye tuawo training grounds wo ye online registration afa hunyama no nyina ye tombi wo chemicals ahodo wo ba wa obenya bia to ye wo branches wo insawom MTN office wo na oba obenya liquid soap de to hunyama nyina ato anti nyame hira mo se mo be fancy ha package na ye ntumi ehunu anye nanke ye pesa wo hye ne ma na won se bottles ni nie nti anka efra na ne ye de agu ne se numuntem afra wi Jaffe. Where they tell you 2000. Okay. It's in the thickness and there's only a open and our bedding. Okay. Fano. So person we lighter. You have with the chance put me the roans. By a fence nyama. It's on say nyama na e ma e yifinu e bi ni. Kala na mbemu e nesta ma nyama. Mo dey time on nti. Anti next open we are made deeper. Ya ti ase. Me fa number no na mama feedback. Sa. Eh now you like it and so. When you beje ho pa. Why are the intimate show ma na titi fie no kosua bi ukra 150. Ubetimi akwa akosua bi enti ukwa no maska no mo yedu se be ya product na ye no ubetimi atop de bonye de akwa ye kakra wo start no chesem se ukra be 2000 kra u business man na wo wa endu liquid so 100 cedis wa enti mema no mesra mo support mo yire no ne enkoye we enti ya wie and sa kata me na me ho package no na me fanche ne yapon and mema no so biofuel digester ka ho mo betuma be sua bi enwa so ka ho ye kire se na obeye enwa se na obeye paint nti ye wia ne sa we obako edwama so he enye soap yi ne kura mi ye wie mam tissue no bi mu kan amfa pepa ho nti ye wie numbers no ena wase ne nyame ya adom akwati adan so ye hia omo the product ni nyina bi nso beba ho de ye nkokire ho de omo showcase because omo ye sponsors hwe ne tro ne ene de ye betwitwi no ma kitwa ye fancy ha na ya wo birthday celebrant bi wa so omo pack omo ne ma na ye ngwo hye ye busua ni adofo happy birthday Radia Adom de afia ka won mo wakwam kosoa na wafidie no enna ha St Andrew Senior High School omguso ya admission no ntimestro kan ho na onsofa oba no ekoho courses ni nyina won mo kire bi wo St Andrew Senior High School ya board no wo ho na ye day so ti ba bia wo bia no utimi de wabofra no eba ho frɛ 0244696911 0244696911 and 0207891004 0207891004 na woni St Andrew Senior High School akasa migusuwa me kaiwo mena na joa penaman papa bi she free ma me kasa nyame ya doma 30th May be pema bre wakra bre e wo kumase ne nkyeni ase ti ba bia wo bia odofo titu me kumase fo wa be ka me ho na me mabre wa makra no nyame sha so be ne sa kwasi aye krado etwa so